Doakan Bapak sehat-sehat ya Nang ya. Walaupun gak di sini Bapak yang kurang sehatnya Nang, itu pun aku harus kulihat buruku itu katanya tadi, tapi gimana lah mau dibilang Nang. Ulangi ma pa ko ni gotongi imada si malungu ni tene iya alai haduan ba tu ba na may huto no mo te marsyajar mo ho Omma ulos sela ate mengarahut tamumo di bagasa damai dok holong nasihat tuhatai. Seperti kata inang pendeta tadi, mari saling mengingatkan dalam kasih, ya. Tapi jangan mengingatkan dalam emosi, tapi jangan kasih. Iya. Jadi hot muba ate si dauruk hot muba berarti bapak do owa mangari go garmon iko betul-betul lo hoto di peraturan muba maho cak kaposon hok maho di hatuau ate napa apa no sina artina naeng ikon pakai maguarmi hot maho di hatuau muba ho cak kaposon alanang aso hoto bolo sohoti sosian haposon hot di hatuau ngahubaik kami ulos nagajang si Toro Prabu pita-pita nami tutu hatta tu gajang na umur muna torop nang pinopar tutu anggiak ma tahun ni tu lak-lak tu si kurung ma di dolok ni purba tua tanyang nami tutu hatta tu nana tu buru hamudong amuna sahatu nasaur batua makuling mata ganing hawara palu-paluna anak maneng buru bebu habajumuna halosok kamu ma tutu hatta ate jadi omma ada si malungun naking ngadibay si matuam tuho madarhela ate songonom may mulodong ulaon di manurung babuan ng ho ribe ho om matadana ngadilian si matuam be madarhela tu dia marulaw ko ate torbay may ate hadang may hadang imatadani madarhela idok unang iwat tu parjujian na ate dang buy ate madar na siya buy alay unang marjuji ate apos doraku basa pardopa midang parjuji ho ate Kalau marjuji mau nang borit. Oh lo, alay yakin daw hela di online sonario na gudang ni si. Sotong unang mekila, sotong tertarik ko siga do. Taktaro lo tama sini. Lah buhapi jago markumpeterin na tong do talo ho benon niya ti. Jadi imapos ni rohana mi ate. Anggi mamartanya kami tutu hatta. Tubuh lale tubuh sikurun solo bunga-bunga tubuh nana tubuh buru dong amuna tuna saur batua. Asal maksili juang lo maksu binabuan. Tu dia be buru do hera mangalaka. Tu sima dapotan akka prasaulian ate. Do baik katam. Kalau Pak basu-basun holok kalau balik karya lang. Andohar. Puluhan yon lang. Semakin dewasa lah kau nang, kuat. Sayang kau sama mertuamu ya, dan harus tunduk sama suami. Jadi harapan mama sama kau nang, doakan Bapak sehat-sehat ya Nang ya. Walaupun gak di sini Bapak yang kurang sehatnya Nang, itu pun aku harus kulihat buruku itu katanya tadi, tapi gimana lah mau dibilang Nang. Doakan ya Nang, semoga kalian rumah tangga yang berbahagia, contoh buat keluarga, biar bisa kau ditiru, taat akan Tuhan ya Nang ya. Semoga sehat-sehatlah kita selalu. Malam kami bilangnya di do daung ikut kubereng do uruki inna ate bohape memang angku bisik ni bapa kubereng kami nian apalagi perjalanan jauh, tapi itulah kepinginan dia untuk melihat kau diberkati ya. Sudah itu hargailah itu semua Nang ya. Jadi contoh yang baiklah kau di tengah-tengah keluarga si dauruk ya. Balas ni roha kemar parumai to buru damani kiba burjuhia puangin na tapi kurang malu mangalapa ate itu ate mau lihat ate masong ni ma buang masih piritod di di si piritod di oh lo pas datang matulak iya piritod di ni hela do boru lucu manangak apa sama dingin iya
Iya. Iya, horas semak. Iya, horas on. Horas.